Ukoretwo ari unduire wa arume aingi kurega guthie thibitari gwetha motungata ma urigiti na kwimenya kumana na itumi itiganite undu uria wirikanite ni ugwati hari ugima wao wa mwiri. Hamwe na maundu mangi, arume marecukirwo gwitigira arigitani atumia kuona ta mathie thibitari matekuonekana mari arume kinyi, gwitigirira maumirira ma ithimi na macokio ma ndagitari, o undu umwe na kuhuthiriria uritu wa mirimu iria manyitaga mahinda kwa mahinda. Ndagitari Pauline Wangui kuma thibitari munene wa Gatundu augite arume aingi mathiaga thibitari riria mahotererio makiria ni mirimo, undu uria urehaga uritu munene urigiti-ini wao. Tura screen for murimu wa muthiori. Murimu wa muthiori ni haria thiini wa thuri ni kuri kiga gitagwo prostate. Iyo niyo ni nenehaga uria thuri angi marakura, ngai iyo ni thiaga nenehete na ni tura screen tuona mundu we nayo yauma test ile tureka umuthi yauma A positive ni turahota kumatuma kindu gitagwo titers. Titers ni kurora PSA levels ikinyete atia kuma hau tuhote kumenya ura tukumateithiriria. Ni guhoya agikorwo there is a way andu mathiage check up wakinyia miaka 40 ndogeterere kinya ukinye miaka kuma 60 na 70 enderia kanja ni yaingira na riu ni ugutumira mbeca nyingi muno. Akiaria hindi urigiti utari marihi thibitari-ini uyu motungata maria mathaganitio ni thirikari ya Kiambu nyitaniri-ini na ndundu ya athuri a kiama Wangui ahoete arume gucekagwo kaingi niguo kugitira kwihiriria kwa mirimu na kuhonokia mioyo. We have picked around like 5 patients who are on mitishamba as a way of treating, and we are trying to explain. Today we are working like we are at that level where we explain how does the disease come about. If it's diabetes, what happens? So that when we are telling and discouraging the mitishamba, at least they are able to understand from the point of the information they are getting from us. Arume aria twaranirie no ni mahoete thirikari guthondeka wodi cia mwanya cia kurigitira arume niguo mathirwo ni guoya wa kurigitwo ni airitu, oho makihoya kigina kia mwanya kia arume guthondekwo niguo kumateithia gwikira urugari mihuko-ini yao. Na ningeomba serikali itenge pesa ya wazee wao wanatibiwa, sababu mzee ako na shida sana. Sababu mtoto sasa akiwa mkubwa, mtoto anakuwa wa mama. Mzee ako na shida. Wazee wamekuwa wakubwa na majanga za magonjwa kama high blood pressure, kama magonjwa ya kisukari na pia prostate cancer, na wamekuwa hawajapata nafasi kama hii ya kuweza kuja katika hospitali, na siku ya leo ni siku kubwa sana. Wazee wameweza kujitokeza kwa wingi, wameweza kupimwa na wameweza kujijua ili waweze kuanza kuanza matibabu. Unapata mzee amekuja wakati ugonjwa imemzidi sana na anakosa kupona. Kwa hivyo tulionelea ni vizuri tuite wazee wakuje wajijue before ifike hiyo wakati ya mwisho. Arume oho ni mahoetwo gwibanga maria nini na njira ya kuigithia niguo guthaitira matuko mao ma thutha na kumeherania na uritu wa meciria uria urehagwo ni wagi wa mbeca. Kuma thibitari-ini munene wa Gatundu kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u.